na yenko yensan foforo mu na kwantufo enadwoi wo mo na Agona Nkwants kwan no so de wani etito gu wonsam efi se bi nko na obi emma ni nyina gina se nkwansia bi esi na no fiada ebepem sabre de etia ne te ho ntia ma obi nko na obi nso made ekoso ho Adom TV etwaso kwa Agona Nkwants kwan no ehope na wutimi efa ekomensini ahodo bi mu watoye mantamu nanso enkwanhia esi ewo sa kwan so efiade etwa mu no amasesei akonia bedie enkoso yie ewo ekwan no eso omanfo bi a wotu kwan ekiremu a na nko hwe kwan se assembly baba yi ehyen ya enya nkwanhia ewo kwantempo yi so nyina afiri honom se be ya akonia bedie betimi akoso nanso ankoba ne se yamane boni lotawia ekohonom a oni ahyenkafo ene akwantufo etwetwe enkomo na nkiremu sei ene wode eto nanim 3 days ago car bi bobo fomu a na ndi danso another car no so land ye gudua se kwan ye yaka ye na mpiso abadi o involving nto ama ya abremum pa totally insuru ho hen e kwan no so ho hen ntia bo ya da balance de ye fadama ho ni na ye ni hwe ka mod be bia economic fund na ntene dia because painful na di na obi atache ya painful twemu anye ni patwa na company se wa ba ni na no support. That's because I put this up West as a Friday now incident see but I said one month my young I say I pay also as I so trigger krama I don't know because my say I cross traffic I feel my principal aba nema esi eko kama esa moto aba to no near this season and sasa nsuo no bete no rainy season no mo the boss e be so say yemfa awiam enkwasa line rainy season no na yesa nka yeto ababa this time here amanfo na ncha free takrade e be se kwa Agona Nkwants na yesa mo the box be sisi wo say yenkwato aba na ye obi a obato aba no